Good day, everyone. Naka lebitso ke Ntate Nare, and I would like to welcome you to our show Moya wa kgwebo on Mohaladitwe TV and radio. For today, ke na le our guesting Ntate General. Ke monna wa loring it's an inspiration. Ke monna wa dikgwebo, ke monna wa loring a ka re fa maele and then a re kgothatsa. Ke rata ho amohela Ntate General. Ke a leboha ntate. Le ka tlhalosetsa babuedi ba rena le mabitso a lena ka botlalo. Ntate lebitso la ka botlalo ke Kutlwano Joseph Machalotsa. Okay, Ntate. Le la nickname ke General. Okay, Ntate General. Ntate General, re ka thabela ho itse hore Ntate General, what inspired you to actually go into the business world? Ntate ha ke tla qala mona ke qala ka ho hlalosa hore taba ya business ke qadile nakong eo ke ne ke fellwa ke mosebetsi ka 2004. 2004, sorry, 2004. Okay. Then ka ke tlohella mosebetsi ka ke qala ho etsa plan ya hore ke batla ho etsa kgwebo, ke bene le business nyana ya small business e go kgonang hore ke tswelle pele ka bophelo. Okay, Ntate. So ho qala ha ka ke qadile ka nthonyana tse nyane, ka qala ka ho rekisa bo di-peanuts, ka qala ka ho rekisa bo di-plate bo ditoropong, ka qala ka ho rekisa di-plate bo lekeisheneng, ka nna ka ya jwalo ka rekisa dijo tse kgonang hore batho ba di thabela, tsa nna tsa ya jwalo, ka kgathala matla ka nyoloha hape ka re ha ke na ho tlohella sena se ho nna, ka boetse hape ka batla hore ke fumane plane ke nngwe ke tla kgona ho fumana, ka tsamaya ka la ho batla license ya bottle store. Then ka fumana license ya bottle store, ha ke fumana hona jwale tjena hore kgwebo yane ne ntse ke e etsa ho tloha fatshe e la nthusa haholo hore ha ke a nyahama, ka boetse ka re tsela eo ke tla sebetsa ka yona ke business. Hona jwale ke tlasa bottle store e ke nang le yona e tla sebetsa haufinyane. Okay, Ntate. Okay. Ntate a ka re tlhalosetsa a bit about hore ke tla reng matla a o ira kgwebo o a kreile kae? Ka tlhokomelo ntate, matla ana ha ke a shebisisa hantle a hlaha ka ho mme wa ka le rangwane wa ka. E ne le batho ba ratang ho iketsetsa di-small business nyana, ba rekisa bo mabese bo mahe bo eng disubitinyana jwalo ba ntsa ba rekisa. Ke bona hore tlhase eo e la fihlela ho nna hore le nna ke kgona ho ema hore ke bene le di-small business ke etse eng, hobane ntho ene ne ha e sa le ntse le ho nna maikutlong a ka le bophelong ba ka hore ke kgone hore ke etse business. Jwale le ka jeno lena ntse ke eme ntse ke batla ho ya pele ho feta mona mo ke leng teng. Okay, a re leboga ntate. Le ka reng go borakgwebo ba bangwe ba ile reng ba interested in starting the business, maybe ba faila somewhere and they're thinking of go lahlela tulo, le ka reng ka bona ba le ka reng mo bona? Nka re ho setjhaba sa heso se nka ka fanang ka keletso ho sona, bontate ha o etsa kapa le bomme ha le etsa kgwebo ha e batle o nyahame. Kgwebo le ha e ka ba re ha e qale ka tsela ya hore e tla be se nyoloha ka pelenyana, e tla nna le mathata, o tla fumana mathata pele, and then o ska ba tjhetjhella morao o ye pele, o kgone ho batla sena seo se batlang ho se etsa, o tla tswella ka bophelo, hobane boikemisetso ke ntho ya pele. Ha re ikemisetseng hore ntho ha o e batla ha ona ho nyamiswa ke motho, ha ona ho nyamiswa ke mang, o ya moo batlang teng, o tiisetse la ho fumana bothata, o tiisetse o etse kgwebo ena o e batlang. Okay, a re leboga Ntate General.
as you heard it from Ntate General, if you're after something, don't give up. Just continue and continue until you get where you want to get. And then a business, it's all about patience. Not every business will succeed, but if you persevere, dilo di tla tsamaya right one day. Ntate General, before re ka fetša mo, is there anything le ka thabelang go botša batheletši maybe le babogedi ba Mohaladitwe TV and radio? Ba Mohaladitwe ke a leboga. Ntho e ke ratang kore ha re eletseng batjha, ha re eletseng bohle ba heso ba kgone ho tswella pele ka business tsena re di batlang. Okay, and then one last question in Ntate General. Ha motho a batla go tla mo Ntate General, for example, ke start a business but I'm thinking of giving up, ke bona stories a lena and then it's an inspire, nka kry-a Ntate General kae? Mo ke leng teng hona jwale ka tulo ke mona Bloemfontein. Ke fumaneha Phase 9 23043 Phase 9. Nomoro tsa ka tsa mohala 079 285 9594. Ke mo ke fumanehang teng mo. Okay. Ka mokgwa ra leboga Ntate General for coming to our show ya Moya wa Business, Moya wa tša kgwebo, in short. We wish you all the best in your businesses. May they succeed and then may you get to where you want to get. To our listeners, I'd like to say thank you for tuning in. Please don't forget, subscribe, like, watch, and then enjoy. Thank you very much.